UKNA ama fare ngarang security force na Surachanpur district ki manung chanba all golmal da sathaki operation da nansu group oiriba UKNA ki cader ama fare mamin na haumin thang okip sahi tarag nipan khul adumak dagini mangundagi pistol ama maru ani aadhar card ama sung mobile handset ama phagat le hairi atop ama ngarang Imphal West ki Pathui police station ki manung chanba sangai 10 makha lekai dagi RPF PLA की मियोय अमा फारे हाइरी ममिंगना समजे साबम संजे चहिनी पुगन निथोय एलाइस इनाउपी एलाइस नोंसाबा कवि हाइरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ब्रह्मपुर नाहाबम दगिनी प्रीपाक प्रो की कैडर अमा फारे ममिंगना मोइरांग थेम दिना मैते एलाइस ngakpa sahi kuntragi निथोय कवि कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की वांगु सैरेन खुंगनांग लेकाई दगिनी हौजिकनी इम्फाल ईस्ट की ब्रह्मपुर बमोल लेकाई द लेबनी हाइरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की कक्सिंग वाइरी बमोन पारिंग दगी केसीपी तैबंगान ब ग्रुप की कैडर अमा फारे ममिंगना सलाम सुशील कवि मंगोन दगी मोबाइल अमा आधार कार्ड ama amasung pan card ama recover tawre atopa amana manipuri police amasung custom division Imphal da kwa supari kg lising ni pan ga maudra ga mapan puraga lakpa truck ani fare farba truck sing adudi WUB sahi kun taruk D 0886 amasung SS26C 1521 ni farba gari ani adudi makhoi dagi phagalaba yamlaba kwa supari sing amasung driver ka kuna na makha taba ain gi oiba thabak sing lokot na custom division Imphal da khusin nakre haire Indian Army na khamoi village attack chathaki badu miyoi ba khunai gi mek ta ba soba crime ni ansam haugi October kunda Indo Myanmar border the Eastern Konyak region gi marung chana leiri ba khamoi village the Indian armed force na Pakistan drone attack chathaki badu yamna chaukat ba amasung miyoi ba khunai gi mek ta ba soba crime amani thawong adu akan mamong da condemn ta wi haina ansam na thador pa cherol amana hairi cherol asina makata na hairi ba Indian Army chathaki ba tamthiba mihar adu da sahi humrak tangai ba khamoi Mission School the Grade 1 tamliba mahiroin pima sama amasung khamoi Students Union gi Joint Secretary Kampai Wangsa sahi kun gatarit kauba ama yauna punna civilian ani sikhi kaya amana asok apan nangki asigumba yamna tamthiba amasung pang dabilichat asi international human right amasung justice amasung civility gi principle sing adu violate tawbani loina thawong asi Indian state power gi oppressive sodo gi makha da naga miyam bu makhoi gi homeland khakta militarization gi thawong sing chatabani kari gi damakta Indian armed force sing naga miyam da sigum makal gi drone attack sing chathaki bano haina hangladuna sahi asida naga village ta Indian armed mercenary sing drone attack chathaki ba asi ani raksure naga issue si law and order gi matter na te historical legitimacy gi loina political conflict amani naga sing gi lamdam leptana militarization amasung mathong maram khangdana Khutlai Paiba misam miyam sing harpa tukpa gi thawong sing chathaba si state terrorism gi thawong ni naga miyam gi self determination peace amasung justice ki political aspiration gi right sing adu nam thana ba honna bani Indian Army na sathaki ba ka hen ba thawtok adu da leikhidra imung manung gi awa ba da saruk yari makhoina ka thoki ba adu kaidamai da kauroi imaginary boundary line da leiri ba naga miyam na su amat oina punsin tune khoi gi cause asigi damakta punna lomin ba appeal tawri naga sing na justice peace amasung political recognition gi damakta sathari ba struggle asino mimaru drone amasung sophisticated weapons sing na kaidamai na su mangan bangam lei hairi hiram asigi matang United Nations Organization International Human Rights Organization sing na meeting sang tune India government na subcontinent asida struggle tawri ba miyam gi apam ba bunam thana ba khulai oi ba sinariba draconian law am oi ba phaspa si thupsin khibna ba kuthingjen biu Naga Students Federation gi maikai de gi so phaspa repeal tawri ba pawa Indian armed force makal amata gi cooperation piroi hairi sing the popi thapana youth kaya edik oire sel line phangbana mahiroi kaya school kau yatre popi thapana hena thawai yaure state asita singilam the popi paksan thabana inkhalak libana ha kaya rukta lai sure popi thabana sel loina phangbana mahiroi kaya school kau yatre popi thabana hena thawai yaure amarom the popi thariba sing asi makhoin hingnabagi damakta criminal group sing dagi sel lauchilubana fana yamna security force na popi thariba sing paksan na manghan takhan bagi thabuk satharbasu mapam adumakta namfuda hana gum popi thana ba natragana manung hanjinba jaga amada popi than bagi thawung sing leptana sathari haina report amada hairi report asna makata na hairi badi sing de leiri farmer sing amasung ayambana khamthengna laira banghaktani masin hingnabagi damakta makhoi da pressure kaya mayoknari sing de leiri lomi sing ain kaina popi thaba haiba sim khoi gi apambana te lomi sing aduna hingnabagi damakta drug lord amasung trafficker sing dagi sel lausilabana popi thabagi thawung sing asin namduna sathari lomi sing na makhoi gi medical emergency angang sing mahima sing tamba amasung nomagi tangai fada polom sing gi damakta sel mathau tabana ain kaina popi cultivation gi damakta drug lord amasung trafficker sing dagi senfam sing adu advance oine lawi sel sing adu hek loru badagi makhoi gi makhungta matam supada lel amana yengsilaga leibaga chapma nei makhoi na criminal sing adu dagi advance
पेमेंटसिंग अदु लौबदा यानाखिबा मतुंग इन्ना करिगुम्बा पॉपीसिंग अदु थादुना पीदबा तारबदि फार्मरसिंग अदुदा खुदुंगथिबा अमसुंग हिंसागी थवंग कया मायुकनै मसिना नमदुना फार्मरसिंग अदु पॉपी कल्टिवेशन चथरी सिंगी कम्युनिटीसिंगना पॉपी कल्टिवेशन की थबुक चथबा असिना मखोय मसादा लेजरिबा ट्रेडिशनल फार्मिंग नॉलेजसिंग अदु चावना मांगथरगली नहा ओइबा कया अमना ओपीएम की लाख सोबा सेनफम अदु खक्तम उबना लाइरिक लाइसु तंबा अमसुंग आइना यापा मोंगदा हिंगबा पुंसी महिंग अदुदगी लापथोकले पॉपी थाबना खुदकता सेल फंगबना लाइरिक तंबा तुकनरे मसिगी मथक्ता पॉपी थारबसिंग अदुना मखोय मसाना पुथोकलिबा पोतचैसिंग अदु सिननबना नमदुना एटेक ओइबगी चांगसु हेंगलगले अमरोम सिंगी मफम क्या पाक्सन पोपी थारिबा सिंग सेक्यूरिटी फोर्स के मैखेदगी पाक्तंग रेजत तुना मंगहन ताकनबगी थवंग सिंग सथरलबसु हाइरिबा क्राइसिस असिगी वरुसिन पुरकपा ngamloi फार्मर सिंग अतुना क्रिमिनल ग्रुप सिंग अदुदगी सेल लौसिलुबा थारिबा पोपी सिंग अदु मंगहलबसु अमुक हन्ना हानागी मफमदा थानबा नत्रुगन सिंगी अतोप मफम अमदा थानबगी थवंग सिंग सथै फार्मर कम्युनिटी सिंग अदुना मखोय मसाना हारिबा थवंग सिंग असिदा थापतुक चनबा होनबा नत्तना अतोप लंबी लेते आइन काइना पोपी थाबगी थबु असि मरु फंगना मुथटलबदा लमदम असिदा शांति लाकनी हाइना रिपोर्ट असिना मखाताना हाइरि दिल्ली एयरपोर्ट की म्यांमार दगी नुपी अमा सना केजी अमगा कोनना फारे हौखिबेरे नुमित की नुमिदांग अथेंगबदा दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलखिबा म्यांमार नुपी पैसेंजर अमबदगी कस्टम ऑफिशियल सिंगना मार्केट लुपत लाख के अमरों की वैल्यू ओइगदबा सना ग्राम 57.3 तरह 0.5 का कोनना फारे कस्टम ऑफिशियल सिंगी मतुंग इनदि नुपी अदु म्यांमार की यंगुन की फ्लाइट नंबर 8A620 नुमिदांग अथिंगबदा दिल्ली की एयरपोर्ट थुंगलखिबनी नुपी अदुनि एयरपोर्ट असिदा थुंगलबा मतुंग टैक्सेबल ओइदबा अमदि अथिंगबा लैतबा आइटम सिंगनी हाइना लाउथुगलबा पोलम सिंग यावा पैसेंजर सिंगी दमकता चथोक चसिन तौनब लैरिबा ग्रीन चैनल अदु फावरगा चटकिनबा होनखि मदुदा कस्टम ऑफिशियल सिंग सिंगनबदगी मी अदु डिटेन तौदुना चेक तौखि लोइना नुपी अदुगी फिनुंगी सरुक्तगी सना बार तरुक लोटलगा पुरंबदगी फाकी फारबा सनासिंग अदु किलो अमगी मयादनी खुदकता कस्टम डिपार्टमेंट सनासिंग अदु फजिनबगा लोइना कस्टम एक 1949 मरी लेनबा एक सिंगी मखादा केस अमा रजिस्टर तौरे कस्टम ऑफिशियल सिंगी मैकेदगी फोंदोक लेबना हारिबा कस्टम एक असिगी मखादा लौथोक्तबा पोचैसिंग नत्रगना लमखै लाना सना यावना ममल यामनबा पोचैसिंग पुथोक पुसिन तौबा हाइबसी यामना सीरियस ओइबा मरालनी फारबा म्यांमार की नुपी अदु अचौबा स्मगलिंग नेटवर्क अमगी मियोय हाइबदु खंगदोकनबा महाकी मथक्ता इन्वेस्टिगेशन चतबा हौरे असिगुम्बा आइनना यादबा थुंगसिंग अमदि पोलमसिंग फारिबसिंग असिगी मथक्ता कन्बा एक्शनसिंग लौखटलगनी मरम अदुना ट्रेवलरसिंगना ममल यामनबा पोचैसिंग पुबा तारबदि मदु एयरपोर्ट थुंगलद्रिङै ममांगदा हाना लौथोकदबनी करिगुम्बा लौथोक्तना तुमिन्ना पुरगा चलंबा थोक्लबदि लीगेलगी ओइबा अकनबा दंदी मयुकनगनी हाइना कस्टम ऑफिशियल की मैकैदगी स्टेटमेंट अमा नौना इशू तौखरे मिजोरम आइन कायन लेसिलेबा इलीगल इमिग्रेंट की मथक्ता ड्राइव चतबा हुखरे मिजोरम आइन कायन लेरिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंग की मथक्ता ड्राइव चतबा हुखरे ड्राइव अदुगा मरी लेना मिजोरम की चीफ मिनिस्टर लल्लू होमाना हाइकेबदा स्टेट अदुदा वैलिड ओइबा परमिट याउदबा आइन कायन लेसिलेबा नन ट्राइबल रेसिडेंट सिंग की अमसुंग इलीगल इमिग्रेंट सिंग की मथक्ता इविक्शन ड्राइव चथरिबा असिदा यंग मेजो एसोसिएशन मपुंग फाबा कोऑपरेशन पीनबा अपील तौखरे मणिपुर की बॉर्डर मया नकना लेबा आइजोल डिस्ट्रिक्ट की सागवाईदा पांथोखिबा यंग मिजो एसोसिएशन की जनरल कॉन्फ्रेंस अमदा सरुक यादुना मिजोरम की चीफ मिनिस्टर असिन हाइकेबदा स्टेट अदुदा लैरिबा वैलिड ओइबा परमिट याउदबा नन ट्राइब रेसिडेंट्स अमसुंग इलीगल इमिग्रेंट सिंग की मथक्ता ड्राइव चथनबगी मतंगदा हंदक्ता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उनदुना खननाइनखिबा लैरे हाइरिबा ड्राइव असी आइजोल की जगह खरददी हाना चथबा हुखरे बेंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1953 की मखादा ILP असी स्टेट अदुदा लैरिबा ट्राइबल कम्युनिटी सिंग अमसुंग मखोई की लैंड सिंग ngak सेनबगी दमक्तनी स्टेट अदुदा आइन कायन मिटोप संगसिलकपा थिंगनबगी दमक्ता गवर्नमेंट की मैकेदगी ऑनलाइन ILP सिस्टम लॉन्च तौबसु लैखरबनी गवर्नमेंट स्टेट अदुदा आइन कायन लेसिलेबा सिंग तकथोकनबा चथरिबा इविक्शन ड्राइव असिदा यंग मिजो एसोसिएशन की मेंबर सिंग यावना लोकल अमसुंग विलेज काउंसिल ना मपुंग फाबा कोऑपरेशन पीबीयू हाइकी स्टेट अदुदा इलीगल सेटलमेंट सिंग तकथोकनबा होनरिबा अदुगी मथक्ता आइन कायन नेशनल हाईवे दा इंफ्रास्ट्रक्चर कया सजिलिबा सिंग अदुगी मतंगदसु वफम कया थमलदुना स्टेट असिगी नेशनल हाईवे 30606 असी 4 लेन ओंथोकनबा होनबदा कंपेंसेशन की चयनबा अमसुंग फॉरेस्ट क्लियरेंस लौनबा होनबा असौबा खुदोंचादबा कया मायुकनरे मसिना मरम ओइरगा लंबी सेमबगी थबक असी थिनथले त्रिपुरादगी गैस पाइपलाइन कनेक्शन अमसुंग इंडिया बांग्लादेश
border trade facilitation center sanaba honabadasu forest clearance maram oiraga thintalle haire relief camp da leiribasing masagi mayumda hanjantri faudi manipur da santi hanjille haibe yaroi bimol Kangluk ki irang maram oiraga lanjenarak tuna tongan tongan ba relief camp da leiribasing makoina masa masagi mayumda handagum hanjindu tangule tana leitri faudi lamda masida santi leire haibe yaroi haina inner manipuri parliament constituency ki MP Dr. Angomsa Bimol akoi jamna mahaki extra video footage ama galoina na thatur ki borol amada phongdorakli lamda masida lusing bakhan na santi hanjalakle haina phongdokli wafam kaya pasu MP Dr. Angomsa Bimol akoi jamna yamna kanna react tawraga Bharat ki Prime Minister Narendra Modi amasung Union Home Minister Amit Shah na parliament da Manipur da santi hanjalakle haina phongdokhiba wafam adu IDP singna hojik wana khangliba punsi mahinga sibuna thairaga miyam da utchaibani wafam asi parliament da Prime Minister soidina phongdorakpa yai haina sum hangna mamang da phongdokpa laikhrabani Haukiba sahi 2023 ki May 3 Surachanpur satkiba redi amagi manungda Anglo Kuki war gi gate mai thaki haiba wahudagi thoglakliba wathuk asi chamamnaba kaya leiri gate adu kanana kamdawna mai thaki bano irang asi thawaina na thokhanna agent kharga lawtunaraga mai tharibra haibasi asobu wahang amani hojik phawata masi gyan tadana leiri thawong adu divide and rule policy sinaduna chathakibra torbungda yum kaya mai thakiba adu da Kuki Khutlai Paiba kaya phongnu ui makoising adu kana no haiba hojik su khangdokna bo honadri Kangluk ki irang hek thuki panongan baga state asida hanba central force kaya thurak tuna irang asi laksina bo honar baso hojik phawo irang asi mapung pana laksin bangam dana leiri irang asi laksina ba henba central force kaya tharak tuna official kaya sindok sinjin tawkiba aduna mangjona irang asi thokani haibagi information makoi da laikibra torbung da Kuki Khutlai Paiba singna phongna sathakiba thabdok sing adu urubadagi irang asi khangsaw sauthoraki haina phongdokladuna kangluk ki irang asina maram oiraga yum kai kaya mai thakiba myoi kaya awaz I think kaya nangliba asigi teksak lengakna puroi haige doribra haina pentabu wafum kaya phongdokhi loinana thoklibi irang asi central lengakna loisinna bahotnabagi mahutta Prime Minister amasung Union Home Minister ni irang mapung phana laksin bangamle haina parliament amasung swaida miyam utchaibagi thabong kaya satharba asidagi miyam mikupna humsingna leisi haina MP na miyam da section waron kaya phongdor